Selokhu washona mama wangishiya nosisi lapha emhlabeni. Ekhaya babheke mina ngakho angazi ngizobenza njani. Kulo muzi engihlala kuwona sengize ngiyisiqhela sabanye abantu. Mhlawumbe kube ngcono kube ngiyisiqhela sakho ngabe ngiphinde ngikhumbule ukuthi uma wami ngimhloniphe. Angisazi sekumele ngenze njani ngikuthwele umthetho. Ngabe mama uyabona lapho khona ukuthi ngithwele nzima la emhlabeni. Impela ukube kuyabuyela emuva ngabe ngiyabuyela eshimisako ngoba lokho engiyikho namhlanje ngihlekisa nabangani bami. Uma kufika abangani bami bezongifuna sengizele ngitshele ukuthi njani indawo la ngiyakhona. Kuthiwe lowo muntu unomsebenzi angithathe igeja ngishona emtshineni ngisebenza. Angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Ukuthi ngiziphethe ngezandla ngcinanga ngiphatha ngezandla kuphela kodwa ngcine